the nyotenda unene ya mausio onde makulisa chanza. The goodness. Yes. Ni mausio maulesa chanza venondo aingi yuma bigeta bando katika mitano okeda ne mauleke lake na maikalisha nondo asiana na yethi ya aingi ona mondo mina mbaka ona muima pate undu matona kwika niweze kwanza ana asa atangie mabinetwa muno nundu imeubatwa muno oneka kubatwa angi wethi ya ona nimeoke ani maina ila freedom ngina mwenzako ukada mondo zuisa ani wayune mwe ni ngwenda freedom ni ya delile ila ya ibotene yeah, so nyoto unda okunekela benefits tumedikise mudhinyani wa omonde na ondo ikia silent ondo twenda kuonena na ndaya mbinge na wenye vyo wingi nondo wakwitha twenda omanyisya maundo alama itokwitha maye kwa misingi ni atha tunena maundo alama taneno mo na suwa dhipo atunena kwa mina utukanganga na ila tunena iloa sex kana kulisa chanza vini kana kulikana kana kutungi ya wendo ni mama undulatenda uweta mavata makwika o tu wetovoa kila mtu lakini gada wina vina ayudho kuivo ini tunena iloa ku make sure kana undusu hivyo nono ni wana aza tunena research yimbeke na iko research yimbeke ya benefit of good and healthy sex tunena u angema kanena maundo asu angema tanisia angema naitanda wethi amocha kweli mekalete bono ndo wa wa ni umalaba anumasiat onangime mapasa maile kwitha maitana ukwitha ni matani tena kila mundu akomangaliko yake mausio mako marumune ni mako marumu sio tofauti jasina mausio ama kulesa chance vene kila mmoja nitamepa kindu chambe ila mweka kindu kitendo la ndoa kana nasi ati ila ndo maisana na maisana nesa ni ukegwa wacha ketha wina stress ukegwa wa thambuka ukegwa yani ukegwa tawa utoka yani ndo na kuyandu kindu ki kuisania mbokeno ni kindu important nundu ilandu maisa na nesa niwe wa ona wina revelation ta we basta ya utabania ukegwa wambia mmesilia makumambia kwitha me free yani we atawadhi vacation in short we atona isavale ni wa thumu ya mathina na kindu kingi we yani ila wa nesa we mundu muka ni we wao no tanu kwa akala we wawe muthatu kila saa ukegwo thatu no kwenda kune mume waku muno no kwenda thanga angali ya kitandani ketha we mutwae na nitukuona kana ila mwaisana ketha we na depression kana we thitwa we na stress maybe una in alone na no ambe your pressure we na anxiety we na we are thayu we also thela kwa nitukwasa kana katika wendo wa kitandani kana sex matters kana Maurama konetio yes yani chapa ilale kana tuatua inachangia mali pakubwa kwa maisha ya mwanadamu ndio sababu Mungu akakubali ikue hapo ili ikue a stress reliever to marriage couples ikue kitu ya kuwaleta pamoja ikue kitu ya ku immune boost ukiangalia mtu ambaye akulangwi unaona anatembea miguu yake inakuwa na uchungu anasema ni kama ako na arthritis miguu yake gambani mau make mayo kote kanesa nienda kuyandu ati ilo nenga mume waku waile itha mundu wikite masoesi nesa ukethia ona enda ka 360 ni wakina onenda ukokela sia kuta wi wa konfu ni wokelia na ndwithia yani ni wetha wina immunity nzio mwe waku wina masoesi maseo na ndwi sono ndwi sakwithwa no eto ketha wakwa mana kwa as in like kindu kini kisavya pia ta exercise so ndo na kwasia nikieta pia to ketha ni waya wato wiyo wina message maingi ukethia ndu koma wailo mama nzila bau manda mwendo wa yes mandela to chapani lale yani kindu niki bedroom matters ila mwaisa na nesa yani pate mundu wino thunongi niweze kuisa na maseti kula kwa kuisa na ukimaliza funika kwi marriage ila siemete oyu ni ila sia mwikalanite na ndu bayo ndungi ukethia ukimaliza
funika. Yani we uweza muka wa kunai ukita umuya ta rep titia umutitia yani ukamutia kitau ukethia kibeti cha menie kuewa nundu wa lack of preparation ndutuma ake yocha yani with ya ni wae mo kikita ne saba ya tunaisie paya peka sigine changai waetie ukethia wakita bamba osoni ukethia singino sio ndesi okila stima uonde wa mundu mukane wokila ukakitoba ya tunondo ukethia stima wokila uonde okaze ya siokile wa siokile yuende ukethia yani wendo suwenu ukethia kibeti chako kikewa kite appetite kila kiutuma ibeti mbingi yewa itena appetite nukwethia wa umeinge wethia makusoeye nota we property nomba kwake yani nota we kibela we ubendwa utukwa akaubendwa nyangwa akaubendwa yani mtu akitaka anapindwa guzi ya preparation kidogo by the way sasa ukiwa unapindua mtu hivyo utapata mtu hayuko ready na atakasirika na ataacha hiyo kitu. Sasa nina ile preparation just na ile kwa preparation is very important. Mentally si lazima uprepare mtu kwa kitanda asubuhi while momba good morning my wife I love you, you are beautiful. Hiyo ni preparation. Wakati yako time ya mchana kama uko na time hi baby how are you how is business how is the kids yani yeye awina ninaye yandu change language train yourself how to talk with your partner yani inenge masomo mako train we mundu muka ebundesia masito mako mweta how to submit to your husband kama no kwenda mbeza si amwemeu na no kwenda mwemeu au nena si nesoke the tendo la ndoa imekuja vizuri either mundu wa kunyenyekea mundu wa kwe baby no ukethia nutanite winena nake na we Simone nutanite kwa ndo madhatite ukethia ati unasema nini ama hiyo pesa utanitumia ama unapea malaya wako umepea malaya wako unaniongelesha kama malaya wako yani wethia mundu umeni wetha pissed off wethia wendola kita ndani cha thela unayuka numbe ukanywite mundu no munengie stress muthena so wenda mundu umeo ara usikuma muthena kana muka waku ara usikula kuma kula muthena itha mundu museo kula kwe muka waku ukanena na kenesa munenele wenu ni very important na inachangia pakubwa katika hii maneno ya ndoa so kumumba ne kuma kwa chomo kole bibiwo kilata tinde na gesa amu we wite moyo pate fatigue na pate nodhu na in the wiyo na in the you play kedha we na time sia kukuna ka foreplay kuna muka waku ka foreplay kaseo kakwata ngou ukedewa mukila kilia tiwete chawe una kikambala tuna nailwa foreplay tuyasiai yani ukakita kula ngai watu nengie machine situ ngai atu nengie mwiwo we munuka na we munuka wako wa ngali yenge munuka suyu ngai no ikite kandimu bandu kandimu gethia kandimu kau niko kanenga ya mundu ume singino na bau utakitete mundu ume wendo ya muka waku nesa kiita bau wona kibeti kiileo kiitwa endo manye either muka waku ukunana kikokwa either ni wawaye ku yasikili kana ndendo boswa ungu kibeti kietha wina thina wa kuboswa ungu tabia kibeti mume wa kutene umwe konene na kwatu vibrates konene kwa TF ye wakaku nini na waete kitau yani onaketha wina discharge kununga nae tabia mueme unundo akanengitio makwata ama discharge makwata infection ni infection so prepare your husband let your husband know what is happening there in Lokenya Ranch ili asikusumbue na kedhani wakwato ni period eka kuona takindu kita happen tabia mweme undakatinde uthineti onela yuko bikatai mwezi ile no muboneti onae o yunga ino tunengete knowledge ti lazima ukakoma na mweme unika nakarithika no muonge naketa nake akamina naketha okay agatu ibamwe na yuketha no kuona mweme uniwe wao nyanya kumuonga sisi anichao kituma au yewo nyanya no mwendete kwani ketha ni unyenya wa maybe ekiko Thamba we mu encourage na wendo ye mweme wenu no mam baby ningenda au kethia no nga unenai ukethia microphone ina nga menyenyai tuitukathambe imwe ndukamwiona nena makosa endo kamuthambio thambie microphone no we ketha we mundu umene we wao nyenya kunena muka waku endo kamuthambie enda hii bathroom muthambe tabia kibeti chaku no sewe ko kitabia nai ona nunga nai wambie undika une
wambe undika one maybe muthana swe nungeta yute anundu ni manthi asia na sia watinda mjengoni maybe kibeti kitindi soko na yu nuese soko witha na suka witha na ngua witha na mbaika witha na mbaika witha mbesa witha na sindu mbingi kwa uwe no byo bwo tindi ya na sua yingi kwa umundu no kwewa unungete nai kwa unindo na kwasia kindu kila the muno katika kitandani andu mathambe make them make clean nikanana with the depend a conducive environment with kila kindu kikunika ni yes pena attraction wendo enda kuonga nondo no kuonga nondo ni wise ni ndeu lakini ila pe kiko with ya na mundu no kwewa nena na ikana with the muno sutu zio wewa muno kasameta muno wewe nando kaya sewa bantu basameta muno encourage your partner kuthamba kana uyo mudhambi wa